Ugwana Kimako nibyo byujurinde ne yantura ya Kilera wardine tunene Gembe North bobo ni nyuma ya ntomurume omoro kwirikana ate na mutwe jwagiri kwithukira na kuraga antubana na njira kubatemanga na kibanga nyumene akari nibethirito bakithukira muragani uju na kumuraga kinyawe ni untubwikiri kirore ni mubungi wa Borithi Ntere Chelare nwe Mark Bitok Miria Batano baba nikitwe ndene ya nyomba yaku ya sibitari ya Mawa tora tugutarirwa ni Nicholas Chabari akariba ntora ayakilera era ere gwandini yantunene Gembe North batigito bayana Kimako no gwaja abonene nyuma ya ntomurume omogo kuruba gatigati oro kwirikana gwithagiro ayana kiongo gitekiega kutura ntore ntugu ya muthi na otemanga antobana na kubarta otoro obwao noe mwinge waumira na kumura kinyagwe gutigira antobatano bareketie ena ukwa ontobabo kojero ane antobantora ino wamwe ena antobabatete anto obao kumaniana karikarire ogwende kirento mwako na mawanda kugire mwana mwari ni ayire ya kirira na thimu ya nyo ya ina karomanjire yonjire tafadhali ni ende nyo huko kuja huko ndio kwa tuika awantu na otamangwa na tobange no otamango kun tabona na ta mundu atawa mbera itu tumumenya ni ende na inde kwa na soka ne atendira musi asimusingo kali bambera jina na atratia na nibangera ngiro botero wanda nende ndauka njugumwe goria ino bare burunga mbite na menao ngone nderwa lari ngwati mwe mutano ngo wetwa mwitio njino nturegwa ambia twina indunga ya polisi uboya ne wite nabo unigo polisi inde na kubona mwekoro ko noroi na ni manko mona kintu kira kiubatire kuitwa kirio bajuti urokirao no to baba kira yatendekere yariku au na yari utendeka yatendekere na muturo utendere manto yariku na ari utendra kinyawe ingwetike norwewe na ari kwori gine kworwa bodi sieri bodro ripoti yeja wetatia yeja kujukia mwiri yuriku yura na thai twikambine polisi lare na polisi bakubwithi manto ya meya muno bajukia mwiri yuriku bajuke mwiri yura na yura yukorwana na yura yutukorwane na yura yukoroi gonde bakuende mosadi uyo orwanite pia twe mwankokwa inwe ground ine mwe kutwita Kilera munda yoake na yoakwa kayoelekene na ndake mukuru wita kabura ndake u akiri eketa kunde tura eri nomo kinya babo ke ngo ate kinya munde na yuyu wake nonto bantu siake ta kunde ndu siake itura ibui kinya getha puithiti kitendo kiu akiri eke no era thuk lakini akiri thuk na mtondo akanjiria kutemana mbere ate mobelo bathatu kenda koyo njukumu kinya korwaro mbere atoro nginongi babo nongia kuiboya kubwithire baraboroerwe pia murungu abe kantoya na kinya rengi bwatiri na mtu ina ndu no kaibwo muntu iwe na ndu ukenda ni ukaribia nwe untu te umnyandu ciake cia muthemporiku ogwende kirento mwako ri anto baraba ethagirwa baina anto obaina ibongo bitabiega ne atire omba ke anto baraba na anto bena mitwa thuki na muntu na icie muntu ro kure uma anto cia kuringana ke pamiliuni ba ati kwithara anto akolela cia anto boya nyabo no anto betu anto be yakwetha cia mathara yo baketha ba anto ba kumea beba mbere ikarikariri kojereto ene monini wa Spindi wa Ntere cha Gembe North to Mark Bitok. Tulipatana na habari mbaya ambaye ni huzuni ya kifo ya watu 4 ambayo waliweza kuuawa na mtu mmoja huko Kilera, kijiji ya Kilera. Wakati tulipata hiyo habari tuliweza kutembea huko tukakonfirm ya kwamba hao watu walikatwa wakiwa kwa makazi yao. Alafu wananchi wakaweza kukimbizana na mwenye alifanya hiyo kitendo na wakaweza kumuua. Habari ambaye ningepitisha kwa wananchi ni ya kwamba wasije wakachukua sheria mikononi mwao. Ikiwa jambo kama hilo imeripotiwa kwa serikali, ngoje uchunguzi ipatikane ama ifanywe ndio tujue nini
chanzo la hiyo mauaji ilikuwa ni nini. Sasa kwa sahii tuko na watu 5 ambao wamekufa na wamepelekwa maua mochari wakingojea postmortem. Kuma Gebe North, Western Class, Chabari.